Hello everyone. Itiado aman nagimura church khando nagimura youth amando mungyaksu la chairman la korde pungdise itia chairman sir laga interview ekbar loi sabo phale ase na uncle itiado apni channel to kiman sal hoise aro ki ase etu to ekbar viewers khan ke ekbar koi dibi dei আমি নাকার নাম দো তারপর গালং ইসেন চেয়ারম্যান 2 year হাফ আছে sir to apna khan pusti je to population kiman ase aro houses kiman ase etu ekbar koi dibo কই দেব ইনাকসু পপুলেশন দো 10,950 আর হাউস ও 1,200 আর মোরং দো 18 আছে 18 punya price of che tangol pusti to apna khan la ase হয় মিনাকসু আছে uncle to apni laga pusti de 18 morong ase aro population ti iman bisi ase aro apni chairman kina thaka time de enaga convention lobole paral to apni tu bisi kusi ase ula etu laga olop koi dibo হয় আমি itu commission de cha 1981 yakungare jaise itu tende itu commission do kitia lobo minya suite kiria chama kuribo do phapikene bhagawan de pathana kurigene thak lokise itu tende itu ami chairman ahadam de itu pangchem brabe hodise itu hodaram de lobo do posti khan rudi de khan chama kurigene lobo de hojuri pla naga loise bhagawan pla ase na bhabiase to sir etu apni pra charta posti khelaise goise etu to charta posti laga nam aro taikhan ke ki khelaise etu ekbar koi dibi dei হয় nyakle mura aro solao aro nyanching aro hoyat itu chata posti de phabaro kita katigene khalaise papalo na হয় phabaro হয় হয় aro bas aro acha sir na phai ke idia review loi jabo khale ase na sir sir, yes. aro itu apna khan convention loa itu hall bona aro apna khan laga itu joint family ase koi na unise itu laga olop viewers khan ke olop koi dibo Take care, sir. Thank you. Inaga time pai gini amakan itu family aro itu porsi de inaga kambi extra kambi loy gini itu church itu convention munyak sido hoble ase koi gini iman moina ten lamba makan pathana kori gini lokise isu morambra ten bhal aro iku tutan bai gini sama kurise itu pore moi laga khode moi to hole moi la nam to nyemphong ase aro itu chairman laga bhai ase to moi je namakan dole to joint family thaki gini yati kon aibona laga bhavana kuri thakise itu nagimura itu Baptist Church youth khan yati hoble ase kobra kokai amakan family khan bi bisi pathana kuri thakise age pungdise itu pore enaga bi ini yudipo khan ahai gini enaga time dia nimde bisi khushi ba itu bi jane ase aro koanisna itu convention 2024 de muyaksu hoble ase koi gini kokai bi ese chairman thaka damde enaga time enaga ba nimde isu bi bisi thanks ase aro cooperation dia muyaksu population house kan lokbi
amakan bisi enaka things dia ase aro amakan laga family do hole baba ama ekta laga bacha khan itia amakan itia jinda de muda amakan function ase aro didi ekta ase amakan bra bacha aro bacha enaka chai gini itia dak everything nearly 100 enaka children grandchildren enaka bisi lamba chai gini enaka ase itu to hole isu morambra isu laga blessing amma baba tu jin ko bisi kosi ba taijon pusna olai gini hajra koi gini amakan ko khilai gini enaka bacha khan school jable di gini enaka service pai gini enaka education bhal oble di gini enaka hwa do isu bra amma baba ke blessing di gini enaka pari gini aha enaka itu nimdibi itu isu gibi bhagawan logo aro amma baba khan bisi khoshi ba itu bi chane di ase sir to posti nimite apnahan family pra to kinaka ki kam kuri kina aise itu pe olop koi dibo thank you amakan family khan dole itu kokai bhai amakan enaka isu morambra life jinda phal enaka laki dia nimide likha pura alop hwa do hole amakan nichu nimde no hoy pusi nimide society nimide bi isu pura enaka ekdum to blessing dia ase koi kina amakan kam kurin ama jote kokai do tai isko puri gini student dam debi tai youth laga tai vice president bisi bal kuri gini aise itu bisede tai service paise service bi kurise itu bisede tai itu munyasu public church te tai tikon kuri gini tai 20 years itu kam kurise kuri gini dia munyasu laga itu council itu chairman hobo lagi ko thik ase time digini aise time dibo lagi koi gini dia bi council chairman appointment pai gini dia 2 years in something months enaka jase running aro itu bore munyasu student sune laga tai treasury bi thakise thaki gini aise aro moi bi amakan ko mano khan to khol do sari gini khol laga do hole ni kuribo hole bi posi ni mede ekdam society enaka thaki ni moi bi sab itu society de student union de president kuri gini youth tv president aro itu vice president kuri gini itu posi ni mede amakan khol mano khan do hole ekdam sacrifice kuri gini mon di gini kam kuri aha ekta family thakise aro ekta kota sonari to munyaksu majore tambar higher ke do 45000 loi koise manukan ke buta ke do to enaka tangol khor kona pra do aman bi bisi asule dase itu pra itu la kahani bi olop koi dibo thank you amakan itu khor do ekbar do banabo lagi koi gini isu ge amakan khor mano khan pathana kuri gini ekdam blessing mangi gini thakise aro khor mano khan mili gini bhavna aro ki ekdam physically financially enaka mila mili kuri ni kam kuri na adam de itu khor banabo parise sonari do munyaksu village itu majote amakan itu transportation do tambar ke 45000 aro itu tada ke to hole to 35 enaka ti gini sonari bra 45 to 50 something load ani gini itu khor banaise to banade pusi laga itu local itu materials to hole pusi laga tukta khan khuri khan bamboo khan tosa khan dole pathor khan do pusi lagai loise hole gini asam laga do sonali laga do hole ms load cement paro eta long aro kisim tina khan itu khan do pura sonali bra ani gini amakan chini isu moram bra parise itu to hole amakan bra no hoy itu isu bra ama baba tu ta ke itu blessing di gini amakan paja khan logbi naga ekdam blessing dia bra amakan parise itu manu khan usode photani bra kwa no hoy hole bi enaka manu khan pohi bile itu khali amakan laga itu kitchen laga no hoy posi manu khan pohi boni mite rest kuri bile noile aloi khan ahi bile enaka ahadam de rest kuri bile ঠিক ঠাক থাকিলে ভাল আছে কই কিনি আমান ইটো খোল বনাব পাৰিছে aro idia tuijon laga enaka kinti work kinti time
আজিকালি টাইমটো বেছি ভেলুৱেবল আছে এইটোকে ৰিভিউ কাৰণে আপুনি দুইজন একচেপ্ট কৰাৰ কাৰণে বেছি থেংকছ Thank you.